Ka khubor bo menteri rangba ka jala Meghalaya ukon rot ke sangma udan habdeng jing stam ha kana phai singi jong ka khat khandai trek unno pra arjar puar bat bo umla banya kendu ya ka kenhu noi lam snong namukro bat ka khasi students union kala pentkin det ban yo ipat ba kham hadin uladon ha ka jing alang ban pedang buram ya ka dr amperin lingdo uba mohendro rapsang ba emlangki lamari mdc kanarpu constituency sya ka national people's party hamadan yoringhap kadai ha ka por ashteng no phai singi ba ka kenhu namukro bat ka ksu kila banya kendu yo menteri rangba ha office trai kam jong u bar ha bapoi ha secretariat la ajing tip shaki bo umla banya kendu namar bo dan ha pedeng ke jing sitam na kalyang ke KSU lingba uba Donald Thaba secretary ka KSU ulai thu bagi klam yo alat banya kendu na katai kadaw bat ong ru pan se kendu pat yaki ha kwai kapor Henry habakilat pathai kubor kila leit panlum kubor ya ka jingwan penyaso NPP ka Dr Amperin baruba Mohendro Rapsang kibala e no ek jinglong dekhot na ka ying dorbar thau an ka East Shillong but West Shillong constituency ha ka siteng singi jong ka khat khandai tarik no pra arjar puar la yo e bola dan ha ka te ga jaka ban pedang buram yaki bakin wan ya khon pat ya ka election MLA na ka NPP nakaliang ga kasi students union harkat ka dorbar snong bukro harkat jing dan lang yam di siru ma arbor lang sanap ilaiwan mentak sengi ban Dr Henry Lamin ban ya kendu ya di chief minister jong jela di jadi banyak kendu bene arsteng tamangi yo kubor no ba ladan pedang jing sistem tingi klami olat su banyak kendu di kanilai nakaliang jungi ni sawan banyak kendu biang i andai la syai la klanpat